Atai nabut na taufiah na dakwah na bapulpen. Hak laka ke perumuh limang ni ingat berat menyunan pulpen tulis beraya ni dipek baloteng. Nak baik je gelu. Baik bintik. Pertama tugas laka bi pendidikan ke perumuh. Daca laka menyo perumuh bangai. Hanji baca Quran hai tahu suci tanya laka daca. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, inna asyaddan nas azaba yaumal qiyamati man jahala ahlahu. Urang agam yang pun gecok buhu dalam neraka, urang agam man jahala ahlahu yang ubah anak perumuh bangai ba agama. Yang kejit karena tanya hana mampu ta purna perumuh. Maka takkan bak perumuh jak bak but. Kau cuilah kau kun ka hanya jak but, je ku punai lu nyai punai ji. Menyodoi hanji penuh hitam rojak bak budor hanji putih. La ta'ati li makhluki fi maksiatil khalqi. La ta'ata li makhluki fi maksiatil khalqi. Tidak boleh patuh kepada makhluk yang pegat tanya jiuh dengan Allah. Cuma baik melawan dengan suara kasar. Yang kerja hemat mutuah nabut ini. Urapu. Nah yang pegah Jumaat, nah yang pegah Sabtu. Nyan nejak nabut. Nyan untuk tolong laka baik dalam neraka singa. Tugas laka pubut perumuh. Dah nana bubut. Minta lintu belagi ayah ni. Kagagal mak, dah gagal tanya. Lintu pubut perumuh. Payah puturi bak perumuh le lintu kena perumuh lun. Nyo lun dengar doa iftitah kata le. Kadang salah baca. Itakat laju le perumuh tok ba innas iputasdik baksat innas salati itegur lelaki dengan lemah lembutnya karena dia faham ilmu agama. Perumuhku tercinta nyan hana tasdid ba urusan baik dakun inna ulang inna salati ke perumuh wa nusuki wa mahyaya wa matiti dekat tiga bak naung tuha tak puput kajian ni tiga 20 yang wajib, yang mustahil, pupduh, jaib, sabar, tamah wajib, mustahil, banabi, jaib, Rasulullah 50 je. Aku hanjur tu. Bukan kena pun wujud. Puati wujud, tidak. Aku beres boleh. Makan orang tua pada dia yang tinggal ali tengok. Yang tugas laka untuk purna perumuh. Yang kejut laka benabu. Yang lagi tungku-tungku yang kan lagu guna kena. Yang laganya lintau tu. Menyohana lintu lain. Oh, lah kalau bisa pegang. Tajudnya. Nya lintu wujud purna perumuh. Perumuh lun tercinta. Ibar ke cucu bajet. Nah. Ilong hana lu cucu le. Na urang ku. Oh hanja hansa. Na urang tanya mbak but urang Jumaat. Tunggu. Ilong sebarah kan mesin cuci. Nya. Napa syarat lah? Nak payah ticulam. Oh, lu kau ilung. Nak payah mi, nak payah ma. Betul tengku. Betul. Tapi nak syarat. Putar syarat je korek. Mesin cuci tu benajak bud urang Jumaat. Artinya karena mesin cuci hanai budak jak bud. Dah nejak nan syarat. Payah purna bak perumuh. Cara mana hadah raya. Baik merempak lintu 5-6. Tok lah kamar mana pegah. Nabi dengan Aisyah ke mana siga dua. Pak kedepu nala lagu je. Yang paling tinggal mencubit hidungnya dia. Yang lagu hana jelas. Pertama untuk tanya siga mana ke lintu buka dah ke pun jo kuduk purna dah puduk rang ke. Idan ki hanje ni ke lempon dengan. Si banjir ilong 15 hadis keratok 5 tahun. Ni pun kam ku mau belang ni. Dengar kendera baru. Cok aju i pun kita cok i. Tapi ramu musigara. Tani latih yang kena kasdo syai'in muqtarin nabi fi'li. Putar tadi fitnah itu lebih kejar daripada pembunuhan. Nyo mana je lapan ni. Ada taruh i tak kena Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Pegak lelakonya doa buka puasa hai pelu. Ana bebek bangai. Nyan buat merempuak lintu apa? Pi moy lintu nabutnya dah. Mekedang barang. Malam lintu nabut. Ibu perumuh. Long bu. Abi hanya tetek nak berhabar. Karena tengah pina acara. Malam tengah pina acara. Kurung sehat long mucut. Karena tu long kurung ji.
Nya bi udeh tu saja. Dengar bukan. Nya nuwo judon ku oli likut. Nya nuwo wodon aku olu. Lintu-lintu yang nabut. Malam Senin purna purmoh tasawuf. Malam Selasa purna purmoh tauhid. Malam Rabu fiqah lekun tastafi. Malam Khamis purna ibadah. Malam Jumaat sunat muakkad. Bukan nak kim dono. Baca Yasin yang kawan-kawan ni fikir. Malam Sabtu purna jawakit al-jawahir. Iban adab. Akhlak ngelako. Malam Minggu puik Honda Purmoh bau gerugok ya pajak setia balik. Ni ledeng Purmoh genging atate matap rak Facebook saja. Cukup dega sah begini. Rak Facebook tu. Dasar lako manakala drog pajak mangat-mangat ke Purmoh hana gebi. Tapi lon tupu lako ini hana. Yang yuk tenda yang luar mandum roh. Roh yang hana masuji. Oh ni. Dah cara tanya tak pajak lontong, buguri, Purmoh seputan. Dah cara tu. Nak kerja Purmoh payah apa senang. Lepubut payah habis senang hati. Puik Honda malam Minggu, bah ke dia gerugok. Pudang ni ke rak sate apa leh. Pudang bak Purmoh, jom ye kengken rak sate apa leh. Berhubung hana peng, boleh maharak leh. Hai pokok je dah tupak rak leh. Kadang ngeminah tengah satu pun.